Anginibikelele bazalwane nalamhla ekuseni egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi asiphe kuphila nekwekuthi sibe khona kulelanga lanamuhla kutawo mkhonda yena ngoba siphilela kona ukuthi simkhonde uNkulunkulu. Mhlambe singaka funzi livi lenkosi namhla ngicela kuthatha lelithuba ngifisele bonke bomake lusuku loluhle namhla ngoba namhla umhlaba ugubha lusuku labomake. So kubo bonke bomake ngithi Happy Mother's Day. uNkulunkulu achubeka nibusise bomake. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu asiphe sipho lesingini kwekuthi siphile kanye naso. Umuntu longumake ngiloletha impilo emhlabeni. Siyabonga ke siyathandaza ukuthi uNkulunkulu aniphe loyo musa njalo bomake nisachubeka nemsebenzi lomkhulu lophambi kwenu. Nale sibonga ukuthi niwende ngekusidwa nguNkulunkulu. Chubekani nibe njalo bomake sonke sikhona nje singumphumela wabo bomake nebukhona bomake nekunakekela kwabo bomake labanakekela ngako. Ke siyakubonga lokho kakhulu. Sinifisela ke lusuku loluhle bomake. Inkosi nibusise. Amen. Namhla ke ekseni ngifisa sifunze livi lenkosi lesitalifunza lesilejwayele mhlawumbe kulabejwayele kuya emasontweni kepha ngithatha sikhumbutane ngalo namhla encwadzini yabaseRoma sahluko sika 6 livesi lika 23. baseRoma sahluko sika 6 livesi lika 23. Kufunzeka kanjena ke kuthi ngokuba inkokhelo yesono ikufa kepha sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Ngesilumbi kuthi for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. Ngifisa sikhumbutane namhla kwekuthi indzaba yesono yintfo lekhona futhi ngikhumbute kwekuthi sono siyabulala. Sin destroys or sin kills. Lala sifunza khona iBhayibheli lisitshela kwekuthi ngokuba inkokhelo noma ngalame emavi imbadaro siyathi kwekuthi uma umuntu asebenta ekugcineni kwenyanga noma kweliviki noma kwaleso sikhathi lekuvunyelwene ngaso uye abheke kwekuthi athole umvuzo wakhe noma athole liholo labe alisebentela kuleso sikhathi. Lelo loholo ke uyalithole ajabule kwekuthi nangu umphumela noma nangu umzuzo noma umvuzo wekusebenta kwami lenkusebentile. Kulamalanga ke siphila emalangeni labhlungu nalamatima esifo lekuthiwa i-coronavirus. Labanye kuthe uma kuphela inyanga esikhundleni sekuthi kube khona labakutholako lokutabajabulisa, labanye bathola ingcenye, labanye bathola lokuncane kakhulu, labanye bangatholi lutho nje ngoba kufike isimo lesibhlungu. Ngizama ke ukuthi ngasinye isikhathi akusiko lokuya ukujabulisa umphumela noma umvuzo lo uthola empilweni. Lala sifunza khona ke njengoba sesifunzile livi lenkosi lisikhumbuta kwekuthi umvuzo wesono kufa. Mhlamba sicale lapha ekutheni uma sikhuluma ngesono
Sono sisuke sikhuluma ngekuthi umuntu usuke angakakhoni kwenta labefanele ukuthi akwende noma abambe eceleni. Ngesilumbi singathi sikhuluma ngekuthi we are missing the mark. Lapha ke uma sikhuluma ngemark noma ngesimiso, sikhuluma ngesimiso saNkulunkulu. Lokho uma sikhuluma ngesono, sikhuluma ngemuntu losuke angakhoni kwenda lokho uNkulunkulu la kubhekile. Noma umuntu lo ehluleka kuhamba ngalesimiso saNkulunkulu. So sithi that person is missing the mark lebekwe nguNkulunkulu. So kona noma sono kumisa ke imark noma kwephula simiso saNkulunkulu. iBhayibheli ke lisitshela lapha ukuthi kunemvuzo ngoba yonke into umuntu layendako emhlabeni inemvuzo wayo. Yonke into umuntu layendako emhlabeni inembadaro yayo. Kungenteka lomunye ahole namhla asebenze namhla ahole namuhla njengoba sengeke ngasho, lomunye kwenteka ahole kupheleni kweliviki, lomunye ahole kupheleni kwenyanga, lomunye ahole kuleso sikhathi lesuke sekufike ukuthi akabhadarwe ngaso. Lapha ke iBhayibheli lisitshela ukuthi kwenda sono noma missing the mark yaNkulunkulu ngumsebenzi. Umuntu usuke enda umsebenzi la doubt ekugcineni kwawo abhadalelwe wona. Lokubhlungu ke lapha lelivi laNkulunkulu lisitshela ukuthi imbadaro yesono kufa. Mhlambe alisho ukuthi lokusenda namuhla kufa. Kepha lembadaro noma lesiphetho sayo kufa. Ngikhumbula Moses. iBhayibheli lisitshela encwadzini yamaHebheru sahluko sika 11 ukuthi Moses wathi asakhulile wakhetha kwekuthi angeke abitwe ukuthi indvodzana yendodzakati yaFaro. Lithi ke phakunaloko wakhetha ukuthi ahlupheke nebantwana bakaIsrayeli. Sene ukuthi ajabule kwesikhashana esonweni. Nangolo musho lengulandzile kujabula kwesikhashana esonweni. Sono lesikhuluma ngaso siyayiletha injabulo kumuntu uma senda. Lomunye uyajabula ngekwenda kona. Ativele amnanzi, ativele ungathi konke kufika ekugcineni ajabule. Kepha ngifuna kusho ukuthi lokho kujabula kwesikhashana. Lokho kujabula kwemzuzwana. Kepha imbadaro yekwenda leso sono lengenteka kube usasenda uyajabula, lengenteka kuba usasenda bakushayela tandla abantu nawe utikhanze ungathi ngingumuntu lomkhulu. Kepha livi laNkulunkulu lithi ekugcineni uyawubhadara ngekufa. Kufa ke lesikhuluma ngako la akusiko kufa mhlambe lokho lesithi sibani banyana sosishile emhlabeni. Because loko kufa loko sonke kusimiyele. Livi laNkosi lithi kumiselwe ukuthi abantu bafe kube kanye emva kwaloko bose kuba kwehlulelo. Le kwahlulelweni ke labanye kuyawuthiwa ngenxa yalokwendile ngoba livi laNkosi lithi incwadi tiyawuvulwa. Konke umuntu kuvele ebaleni labe akwenda. Bose ke uyabhadarwa noma soya niketwa ke umvuzo wakhe. Lo wenteke lokubi livi leNkosi lithi kuyawuthiwa akaye emlilweni noma esihogweni lapho ayawusha khona ingunaphakade naphakade. Lokho ke imbadaro yesono kwekuthi umuntu wende sono. Kepha ke labayobe bende kulunga bona nabo bayothola imbadaro yabo kube kuphila kwaphakade. Mhlobo wami ke ngifisa ukuthi namhla ekseni ngikukhumbude kwekuthi sono uma usenda bokwati kwekuthi utasibhadarela. Emeleni la emhlabeni kude into longeke wayibhadarela. Konke lokwendako kunemvuzo wakho. Nesono ke sinemvuzo waso.
Sengishido sono ngenteka sikujabulise usasenda sikwende mhlambe sikulethe amagama latsite mhlambe lekuhlonishwa bantfu labatsite ukuthi wende sono mhlambe nawe njoba sisho labanye ukhanza ukuthi banjinga ngekwenta kona lokufaka kweba ekhatsi nekukhwabanisa kepha ngifisa kusho ukuthi ekugcineni kunekukhala nekugedla kwematingi ekugcineni kunekukhala longeke umuntu asabuyela emuva asareversa kako livile Nkosi liyasitshela encwadzini yaLuka ukuthi kwakunendvodza leyayikumthelisi umsebenzi wayo kepha yaseyithelisa abantu ngetulu kwaloku lekwakufanele ukuthi ibathelise kona bose ithatha lelenye imali ifake ekhikhi layo yanjinga ngekwenta kanjalo yayenda sono lendvodza kepha livile Nkosi lithi yanela kuva ukuthi Jesu utawendlula lapho zake wathi angente taba tekuthi ngikhwele esihlahleni ngidawukhona kumbona lo Jesu nembala wambona wathi angekuhlangana na Jesu wase uthi Zakewu lebe ngibebela sekungawubuyisela kubo kuphinzile because abesabonile ukuthi kwenda kona anginamsita ngalutho ngithi ke namuhla sinebantu lesathi ukuthi banjingile labanye baze badonate kulamalanga nje ekufa noma kwale covid labaye bayadonata kepha lenyento labadonata letimali abatithole khona bathole ngendlela letibheke eceleni kepha ke siyawemukela iminikelo yabo ngoba asibati thina ukuthi bayithethele kepha bona bayadi ngithi ke noma unganjinga uma unjinge ngalokubi utawubhadara utawubhadara kufa kwaphakade noma ungasita labanye bantu ubasite ngemphumela wekona kwakho batawusitakala labo bantu njoba sisho sikuyadonatwa kulamalanga bantu batawutfola kudla badle kepha wena uma letinto titfole ngendlela lengasiyo utawutfola kufa kwaphakade egcineni kwako konke emva kobe sesidumisile la emhlabeni sakuphakamisa selana eligama lakho latiwa ukuthi umuntu lokahle kepha kuNkulunkulu ube umuntu lokabi ungamane ube kabi kubantu ube kahle kuNkulunkulu kepha ke liqiniso lekuphila ngilele lithi umuntu lokahle kuNkulunkulu utawuba kahle nakubantu badlwela ke ukuthi ube kahle phambi kwaNkulunkulu shito ke ngathi sono siyabulala sibona eBhayibhelini ukuthi umuntu abe nebudlelwane naNkulunkulu incwadi ya Genesis isitshela ukuthi njalo ngekushona kwelanga uNkulunkulu abe ehla aye ensimini yase-Eden ayohlalisana khulumisane nabo Adam na Eva kepha ngalelanga kungena sono livile Nkosi lisitshela ukuthi bo Adam na Eva bakhwesha lapho babahlakana khona naNkulunkulu wathi mafika uNkulunkulu wefika wamemeta ngoba akasabakhanzi Adamu kuphi na Adamu kuphi na lo kumemeta kwaNkulunkulu nalamhla usamemeta ngoba walahlekelwa ngumuntu kwafa budlelwane bemuntu naNkulunkulu bubulawa ke sono ngiko ke ngithi sono siyabulala elive laNkulunkulu incwadi ya-Isaiah isitshela ukuthi indlebe yaNkulunkulu ayimatima ukuthi ive nesandla sakhe asisinzi ukuthi singasenzisa kepha boseyithi tono tethu tibusithile buso baNkulunkulu lokusho ukuthi kona bulala budlelwane bemuntu naNkulunkulu umuntu wadalwa uNkulunkulu umuntu wavela uNkulunkulu futhi umuntu uyawugcinela uNkulunkulu kubalulekile ukuthi budlelwane bemuntu naNkulunkulu buhlale bungilobukahle ngithi ke yinye into lebulala lobo budlelwane sono ngoba uNkulunkulu akevani nekona uNkulunkulu akevani nekwephulwa kwetimiso takhe uNkulunkulu akevani nemuntu loyophambana nendlela lamise ukuthi bantu abaphile ngayo so uNkulunkulu ke
siva ke ukuthi lesimini yase-Eden wase uyababita abo-Adam na-Eva ukuthi ababuye kuye wabulala silwane lesafa esikhundleni sabo. Wase uNkulunkulu yakhona ke khulumisana nabo ngoba sekukhona lokwakufile ngoba la kushoko uNkulunkulu akacambi manga. Uma athi umuntu utakufa usuka asho njalo. Kepha lapha ke sibona ukuthi wase uprovide silwane lesafa esikhundleni semuntu. Ngiko ke nanamuhla kuna Jesu lo wafa esikhundleni sethu kuze kwekuthi singabe safa thine ingunaphakade. Ngithi ke sono ke siyabucetha budlelwane bemuntu naNkulunkulu, siyabubulala ngoba vele sono sona siyabulala. Futhi ke sono sibulala budlelwane bemuntu nalomunye umuntu. Asigcini nje ngekubulala budlelwane bomuntu naNkulunkulu, kepha siphinde sibulale budlelwane bemuntu nalomunye umuntu. Namuhla umuntu sowaba silwane. Emaphepheni asethi indzabeni onke lalasa sifunza ukuthi kutholakale umuntu losabulewe, asabulewe ngulomunye umuntu. Labanye bebathandzana itolo kepha namhla sebabulalene. Labanye bekuthi ihlobo, labanye bekuba bomakhelwane, labanye bekubangani kepha ukhanze ukuthi sebabulalene. Yini sizathu? Kungene sono. Longakhanza ukuthi sangena ngetindlela letahlukahlukene kepha sasesibulala lobudlelwane bemuntu nalomunye umuntu. Njengoba ngisho ukhanza ukuthi kufa budlelwane bebantu labathethene indvodza nemfati, kepha ukhanze ukuthi setitha seyinje nengwe abasabukani labantu. Mhlambe bagcine vele sebabulalene labanye sebahlala lena lomuhlala lena kwenda njani labantu bebathandzana itolo kepha kwangena sono. Ngengena kwale sono sabubulala budlelwane bemuntu nalomunye umuntu. Labanye mhlambe batali nebantwana babo. Umntwana kasahlala ekhaya so abaleka ekhaya ngoba sekwaphela budlelwane. Mhlawumbe ngasesikhathi ukhona la ekhaya uma chamuka umntali wakhe uyabaleka hamba yobhaca hamba ungena endlini ativalele endlini ngoba akafuni kubonana nemntali wakhe ngoba sekude lobudlelwane. Ngithi konke lokho kubangwa sono ngoba ukhanza ukuthi kukhona kungevane lokukhona phakathi kwalabantu lababili. Lokwenda ke ukuthi labatali nebantwana babo bagcine sebangasevani. Njengoba ngisho noma sethi ihlobo emindenini kunemindeni lengasabukani nemindeni lesengasana ungcwabana ngoba kwangena sono sangena ngendlela letsiteni sabulala lobudlelwane lekufanele kwekuthi babe nabo bantu njengebantu bemindeni. Sono ke siyabulala. Ngiko sifanele kwekuthi sikhweshiswe sono emilweni emuntu. Sono njengoba ngisho sinemvuzo lomubi. Kungenteka umuntu asende sono angabonakali. Kepha ekugcineni ngoba livi lenkosi lithi kude lokufihliwe lokungayowambulo. Khona abantu labaphumelelako ngekwenda kona namuhla. Bagijime babonakale sengike kasho size sibashayele tandla sithi ngemachawe kepha babe bathi bona ukuthi bende kona. Kepha ke live lenkosi lithi noma sono usenda phansi kwemhlaba usenda ekusithekeni usenda uwedwa nganye langa siyawuphumela ebaleni ensono siyamata umnikati waso. Ngifisa ukuthi ngingakafika egcineni ngisho ukuthi noma sono siletha kufa kuleli verse lesilifunzile umusho wegcina walo uthi kepha sipho semusa waNkulunkulu sona sikuphila lokuphakathi. Ngiyathanda ngalesingisi the last part of the verse lithi but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ngilandzela igama lelithi the free gift.
lokusho ukuthi akusiso sipho nje kwekuthi but the gift of God, but kuthiwa is the free gift, kuyagcizelelwa lesipho samahala. Ngithi noma sono sibulala phakade, kepha ikhona indlela yekuphila, ikhona indlela yekuphunyula ekoneni, umuntu abe nekuphila lokuphakathi, kwekuthi umuntu emukele Jesu, emukele nasi isipho saNkulunkulu. Ngishito uma ngena sono einsimini yase-Eden, uNkulunkulu kwabita kwekuthi esikhundleni sethi kufe bo-Adam na-Eva abulale silwane lesafa esikhundleni sabo, bona baqhubeka baphila ngoba sekunesilwane lesesife esikhundleni sabo. Nalapha-ke la kungene khona sono, la sono sibulala khona sekuna Jesu usipho semusa saNkulunkulu. Labamamaukelako Jesu, labamthathako Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo yabo, baba nekuphila lokuphakathi, baba nekuphila lokungayuphela. Siyafunda eBhayibhelini ukuthi kwakunebantu lababili labe baphili, lenye yalendvodza kuthiwa kwakusiceba, sitshelwa ligama layo, sesayipha ligama nje lethi labaye ukuthi sithi ngudevas. Lapha-ke kuthiwa kwakunaleyo ndvodza-ke layicebile, phindze kwakunalazaro yena labe ambofu, labantu lababili behlukaniswa ngalokho, lomnye abecebile lomnye abembofu. Ibhayibheli-ke lithi Lazaro ebumbofini bakhe abedla timvuthuluka letiwa la etafuleni lesicebi, kepha lesicebi saside sona kukholwa nguJesu. Lazaro noma abehluphekile, kepha siva kwekuthi abekholwa nguJesu. Kwefika kufa lenishito lapha ngathi konke sonke kutasifikela. Le Bible lithi wathi uma afa noma sifa lesicebi saphaphama sesemalangabini, wafa Lazaro. Bible lithi wathi uma afa kwetata ingelosi tatamthatha Lazaro tammikisa esifubeni sa-Abraham, ngayindlela tathatha umphefumulo wakhe tawumikisa esifubeni sa-Abraham. Kuthiwa sicebi sathi silapha emalangabini sabona Lazaro ahleli esifubeni sa-Abraham, samemeta, cela umane umcelele Lazaro enye nje umuno emantini atawuthela lapha kimi ngoba ngiyasha la. Labantu lababili babe sebathole umvuzo wabo. Sicebi ngekungakholwa kwaso sasithole umvuzo wekushiswa ingunaphakade. Lazaro ngekukholwa kwakhe abe sathole umvuzo wekuphila lokuphakade. Ngithi-ke mhlobo wami, sono namuhla lesingabe siyayigcilata impilo yakho, kukhona sipho semusa saNkulunkulu longaphuma ngaso esonweni. Uma umvumela Jesu angene empilweni yakho. Encwadzini leSambulo 3:20 uthi lapho bheka ngime ngasemnyango ngiyanconcotha, uma umuntu eva livi lami avule inhlitiyo yakhe, ngiyawungena kuye ngidle naye adle nami. Ngithi-ke uma umvumela Jesu lo sipho saNkulunkulu utawuthola kuphila kwaphakade, ngeke usaya ekufeni. Encwadzini yaJohane sifunda ukuthi uthi Jesu lokholwa ngimi so wendlulile ekufeni kepha wangena ekuphileni kwaphakade. Ngithi kukholwa nguJesu kwenda kwekuthi lapha bekunesono khona lesiletha kufa bose kungena kuphila lokuletha kuphila kwaphakade. Nawe ungaba nako ukuphila kwaphakade uma umamukela Jesu, umvuma Jesu kwekuthi Jesu ngena empilweni yami, Jesu ngende kube ngumntwana wakho, uyawukwenda Jesu akwende ube nekuphila kwaphakade. Angcina ngekuthi sifunza ngemadvodza tilelesi letati bethelo kanye na Jesu. Lesinye kuthiwa sathi ekugcineni kwempilo yaso, Jesu uzongikhumbule uma ufika eparadise lakho. Wathi Jesu namuhla ngitawuba kanye nawe. Fisa kwekuthi nawe noma sono ngayo sikuphumbile
sesikubeke la ungathanzi khona namuhla ungaba nekuphila lokuphakathi uma ungathi Jesu ngikhumbule nami, Jesu nginikela impilo yami kuwe, Jesu thatha na impilo yami, sono lesigcilata impilo yami sitawuphuma ngoba Jesu uyasicosha sono uma umvumela wena ukuthi angene empilweni yakho. Livi lenkosi lithi umuntu uyakholwa ngenhlito yakhe kube kulunga, ngemlomo wakhe avume kube kusinziswa. Kusinziswa kwakho kusekutheni kholwa enhlitweni yakho kwekuthi nembala Jesu angakusinzisa bose uyavuma uthi Jesu ngena kimi, lokho kutakwena ukuthi ube ngumntwana kaNkulunkulu, ube nako ukuphila kwaphakade ube nako ucicime. Inkosi kubusise mlaleli useva livi lenkosi usenda sinqumo sekumamukela Jesu. Ngicela sithandaze kulesikhathi. Baba ngcwele, baba othandekayo, siyalibonga livi lakho Nkosi leli kuphila kwethu naleli ngemandla ethu. Nangosi umlaleli aselivile livi lakho, ngiyathandaza Nkosi ukuthi lende Nkosi ihlala empilweni yakhe, asenda sinqumo sekwamukela wena. Siyabonga livi lakho lithi lota kuwe awumlahleli ngaphandle. Sibonga kwemukelwa kwakhe embusweni wakho. Mende Nkosi abe naleso siqiniseko kwekuthi wena sowungenile empilweni yakhe. Egameni la Jesu Kristu. Amen.